Oh, puvala thuron po chu. Sa kho zalen narama anti conversion bill lo om ta hi. Article number zathum le somsari na thian ita ka khan kan sarkar lai pui chuan parliament session a he bill hi apulutin pass ani nge kha rindan le ngai dan oma he bill hi pass ani chuan kan article somni le pangani soyangin freedom of religion sa kho zalen na India rammi le sa zongjong tena zalen taka eng sa kho pokan biak theina kha aron ti chia don ba ka chuba ka chuan kan society a mi hnuai nungte mi chan haite rabena na sa taka thleng don boka chuwang chuan he bill hi he anti conversion bill hi putlu ani lova pass ani lo ngei kha athalein arin oma chumi ti dur chon general local committee an ti thei kan nei tlem hlem maya amaro chu kan ti thei om chun chu engkim ti thei tu pathian ne na thanem ngai taka kan tong trai in lungrual taka kan tong trai khan he lo thlin na hi alo lo thling lo le thei ni ti la kha kan sia ta thain kan sia chumi tur chon general local committee hian thanem ngai takin in lungrual takin lalpa ya wang u Una tope.